apuga nese kotom Idwe no kare noti ai todolitom na kanyape ajaut kede naba lo ejentere ngesi arabona national identification number nin ingarakin nam Idwe adum ne jana kinelo ajokan Papa Paul Sunday emolot ngesi Emorimor teso popolola ga awurio no era ibor ne polono na soditi kanka kajenuno asona ge areti moige polo ko kungini mamngesi ke buna jaus katunus kanka dumune ID card ken asoko na ge areti ke polo to moidwe ngul gitolo to shoman kes eji na mingishere populangoli todo ta parana ka kidona ken alingakin adumakin ikaku kanoino yene shomi any number sek nesisipedori ngesi adumuna balanu aurio koniram abalanu aurio nu kesi ekotom kopekwa napugan kangini kwa jautukede kanuno inoi Aiwadikaun aiboikina ngito na ka P7 S4 kasinia 6 SSA Florence akol ngese polokit nu Aiwadikaun kanam koteso kakaramoja kiboyo ya pesia lo soroti inyarit do yoro ta tekere kera na jinwi ane jasi kere ayaw ni duwe kus o nira office le ya pekede jo anwa anyanar woni be ko pe jas kede nin ara be ma mesi tire pedorete adumakini duwe aba certificates ko bane Aiwadikaun beti candidates alo marno P7 lo senior 4 lo senior 6 adawe ministry law education IT jeni kini kopani somero ibonebe arema mesi ko kukera birth certificate mami Aiwadikaun kope kwa neja sipwe apakina yatara yengena mami direct ne pakane bo kinatari duwe oya utidwe kwa neja yatara skeri duwe ore opoti duwe adumu Aiwadikaun mami yotori means odumuti Aiwadikaun tera dikesi means processing awo eroka pack mere bona darakina pakina washa do kwenye ningezi lele bunoroni maniko tajana kina tekere paka kware pakitunga peronira offices kwenye napana ngesa pakini laboratory store I processing awo neni arrive free of charge aba certificates neni ngese jazi sirigi ndo mundi sirigi mamjo itachi na mijeisho sirigi ni kiere lo services kere lo nira lo tachi bank Aiwadikaun shedwe kiere ageo no 0 years ebe urunuda paka kiere lo ameskede inins so do apolo ko munda dolo dikarito mnakanyape kuju muni Aiwadikaun shoke da case card ni do I printing awo so tadumaki na case card ni da Auriana diope Rachel ichodu ngese bala ajokonoi alingaki na dum na bala nu konira akuma ngwena auriaka ageo na processing a pipeline no any number set tetere mambo godije areji chekolo rekana kado dote jadomu sek ale naf kana kona and processing a iboro Ilax Emi Alamu TV East Oibuga Soroti